Ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu, kao što možete vidite, danas idemo do Burj Khalife, u najskuplju zgradu na svetu, tako da idemo u video. Ne znam gdje prije da snimam, da levo ili desno. Evo nas ljudi, stigli smo u Dubai Mall, u najveći mall, to jest šta je ovo, kao promenada u Srbiji, znači ljudi, najveći tržni centar, ovdje ima i klizanje, ima svega, sad ćete sve ljudi da vidite. Pogledajte, ovdje je to ogromno klizanje, ovdje je neki leopard, to je Kristina, i ima dosta ovih shopova, kao što vidite ima Nespresso. Evo, ovi ljudi lepo kližu, ma ovdje klizanje 100 evra. Pa ono, ništa speca, ovo je neka mala građevina. Ne znam tačno šta ovdje sve ima, ali mislim da je ovo baš GG. Bacite like i subscribe za još klipova iz Dubaja i napišite da mi lepo ovo stoji. Ne znam baš lepo da ga namestim, ali namestit ćemo kako valja. I pogledajte, moj novi sat kupio sam za 10 evra i već je pukao. Haha, čuo sam što si rekao, što hejter sat? Pa ja nosim sat koji ne radi, pa. Evo ga ovdje ljudi, lift, nama treba lift, treba da dođemo do Burj Khalife. Rekao nam je taksista da treba da se spustimo dole, znači dole je Burj Khalifa, ne znam kako u zemlji, ali dobro. Evo ljudi, pogledajte, ovdje neki vodopad i ljudi koji skaču u vodu. Ovo je baš prelepo ljudi. Ovo je baš prelepo ljudi, ali ovo je tek početak Dubaja, znači niste vi još ništa vidjeli. Prevedite ljudi bar nešto ako razumete ovdje od ovih njihovih smrljati. Pogledajte ljudi što ima unutra, ja bi ovo sve pojao i sve od zlata. Shopping centar je dobar i zabavan, ali mi kada izađemo napolje u onu Burj Khalifu ljudi iz ove restorane vidjet ćete šta ima sve ovdje. Prelepe restorane, sve prelepo. Vi ste na YouTube-u vidjeli na internetu da je Dubai onako prelep, preskup, znači sve to. Ali vi zato mislite da je to tako zato što oni imaju prelepe zgrade, ne znači da je ceo grad predivan. Inače, da li ste znali da i Dubai ima svoj glovo? Oni su ovako obučeni u žuto-naranđasto, kao što vidite ovo je naranđasti vol, a onaj tamo je glovo. Evo imaju ovdje još jedan vodopad. Evo ljudi, izašli smo iz tržnog centra i to ovako izgleda, znači tržni centar je ogroman, ovamo su sve ogromne zgrade ljudi. I vamo je neki jezero jebot, šta je ono? Pogledajte vi kako je ovo ogromno i lijepo. Gle. Nije bez veze Dubai pozdrav. Pogledajte vi, ovo je tržni centar ljudi, a ne promen. A Burj Khalifa, eno je skroz gore. Ovo je ljudi život. Ovdje treba doći na jedno mjesec dana i da se opustite u fullu. Ovo je ljudi život. Ja mislim da je ovo bazen. Gledajte ono. Liku kako uživa. To je život ljudi, gledajte vi ovo. Eno ga gore, Nike shop. Nešto. Ljudi, napolju ima 24 stepena, sunce je upržilo. To je barem dobro ovdje, znači eto, januar je, treba sneg da pada, napolju 25 stepeni. A ljudi, ovdje je neki mali bazen, kao što možete vidite. Ovdje ide voda. Tako da GG. Mokra je voda. Mokra je, ne seri. Evo me ljudi, nakon nekog vremena, tu su iza mene zgrade, znači uglavnom nemam šta da vam snimam, pokazao sam najveće zgrade ovdje, kasnije kad malo padne mrak za jedno sat vremena, bit će zabavno, odemo u neki klub lomao, da pijemo neko piće i ova zgrada svetli, vidjet ćete to ljudi. Ovdje je inače ljudi jako lepa i bistra voda, kao što možete vidjeti, ali ne znam šta je ovo su neki ljudi. Evo ovdje ljudi prelazimo preko nekog mosta i dolazimo do tamo. Nečeg ne znam ni ja šta i tu su još neke ogromne zgrade. Ovdje je neki veliki teren za ljude da se malo prošetaju, tu je ova zastava. Ovdje isto ima neki mali zeleni put i tu se mogu vidjeti sve zgrade okolo ljudi, baš je ovo prelepo. Malo su mi smorile ove velike građevine, ali nema veze ljudi i dalje je prelepo. Pogledajte vi ljudi samo ovaj pogled, znači ja bi ovdje ostao zauvek. Ljudi, ja sam počeo da kružim oko nekog kružnog toka, i sad sam završio u ovom nekom kraljevstvu i ne znam kako da izađem. Evo ovdje je jedan Porsche, ali ljudi ja ne znam kako odavde da izađem. Tamo ima neka vrata, pa valjda tamo. Ja sam danas napravio barem 20.000 koraka. To je sigurno.
Upravo iza mene se snima nova reklama za McDonald's, neka žena se udala za pomfrit. Ok, Mercedes nije loš, GG. A tamo, eno tamo neki Ferrari nije loš. Ja sam izašao ovdje na cestu, a ne bi trebao da budem ovdje, ne znam ljudi kako da se vratim ovdje. Ja bi najviše voleo ovo vozilo. A ljudi, pronašao sam ulaz, tu je Burj Khalifa lagano, ja bi isto voleo ono vozilo. Sad treba pronaći porodicu ljudi među svime ovim. Ljudi, upravo je počelo ne znam šta. محمد اللي مديم للعيافن شارك الغي في سمة بي كان قبضي يشوف الناس في جنة سلموا حي وين تفكيره مودن كل هالشي لا ولا شي لو تعرفون عن شي مغفل عاند النايم فوق قبضي وما ادري Ovo je nešto najče ljudi. Mislio sam ljudi da ne može bolje, ali može. Gledajte vi Burj Khalifu, šta se trenutno dešava sa njom. Ne znam kako su ovo uspjeli, stavili su ovaj green screen, lol. Ovo je nešto najče ljudi. Mislio sam da ne može bolje, ali može. Gledajte vi ovo. Ovo se ne viđa svaki dan ljudi. Ovo ovdje. Inače, zanimljivo ljudi, oni ovo stalno puštaju, kao što možete vidjeti, inače pao je mrak, pa mi malo i slabije čujete i vidite. Inače ljudi, ja još uvijek nisam doručkovao, sad je 9 uveče. Evo ljudi, vratili smo se u hotel, sad je negde oko 1 ujutro ljudi, tako da samo moram da idem da spavam ljudi, jak sam umoran, a mi se čujemo u sljedećem videu. Ćao!